bw'Imana kuri bo natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye wa mbere bagerwaho n'amakuru n'ibigaro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibigano byacu bisharinge bigere kure hashoboka. Nimba kunze ibigano byacu kandi wakanda like ndetse twanasangira ijambo muri gahunda y'amakuru unyuzaho hasi muri section ya comment wasiga igitekerezo cyawe. Waha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. N'amakuru mashya tugiye kubagezaho n'amakuru avuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nguha ikaze. N'amakuru ari bwibande ku biganiro by'amahoro biri kubera i Qatar, ibiganiro bihuje abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri ibiganiro rero biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na AFC M23. AFC M23 biravuga ko mu byo yasabye harimo kwemererwa kuyobora intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu gihe kigera ku myaka 8 iri imbere. Icyakora ngo uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nirukozwe byo kuba Kivu zombi zagenzurwa na AFC M23 mu gihe kingana n'imyaka 8. Congo rusanga byaba ruguha urwaho umugambi wo gucamo Congo ibice byo bita balkanisation. Kinshasa ivuga ko umaze igihe utegurwa n'abantu bamwe na bamwe bavuga rikijyana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi niyo nkuru tugiye kwibandaho, turibanda kuri ibiganiro biri kubera i Doha mu gihugu cya Qatar bihuje abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Njye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nguhaye ikaze. Mu biganiro bihurije hamwe itsinda rihagarariye abarwanyi ba AFC M23 bamaze kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Kivu zombi ndetse n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar. Iki cyiciro gishya cy'imishyikirano kije nyuma y'ibyumweru bigera muri 2 nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro i Washington hagati ya Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bw'i Kigali. Kandi ni mu gihe umwuka utifashe neza ku kibuga cy'imirwano, ariko abunzi bo baracyafite ibyiringiro. Intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 bari i Doha muri Qatar ari kubera ibiganiro by'imishyikirano yatangiye amezi menshi ashize. Icyiciro gishya aho gitandukanye n'ibyabanje n'urwego rwo guhagararirwa. Uyu mutwe wa politike na gisirikare urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ubuhagarariwe na Benjamin Mbonima, umunyamabanga mukuru ukora nka minisitiri w'intebe w'uyu mutwe, nk'uko amakuru aturuka muri AFC agera ku kinyamakuru cya Radio France Internationale abitangaza. Ku ruhande rwa Kinshasa abagize intumwa zaje mu biganiro bakomeje kugirwa ibanga. Icyakora amasoko menshi yemeza ko harimo abagize uruhare mu gushyira umukono ku masezerano y'amahoro yabereye i Washington mu byumweru 2 bishize. Umwe mu badiplomate begereye iyi dosiye abona ari icyiciro cy'ingenzi, asobanura ko kugera ku ntego kwacyo kuzaterwa n'uko impande zombi zizubahiriza ibyo ziyemeje, ari byo guhagarika imirwano, kurekura imfungwa ndetse n'ibindi. Ni muri urwo rwego Amerika na Qatar barimo gushyiraho igitutu cyihariye. Muri ubu buhuza Doha ikora mu bufatanye bwa hafi n'abafatanyabikorwa mu karere kugira ngo hagaragare uruhare rwa Afurika mu gukemura iki kibazo. Umwe mu badiplomate bakora muri Afurika yo hagati Mumbonizei abona ko Qatar idashaka kunanirwa ubu bufatanye ngo bugamije kwemeza ko ibikorwa byose bihurira ku ntego imwe, amahoro arambye kandi yuzuye nk'uko bisabwa n'imiryango itegamiye kuri leta. Nubwo bimeze gutyo ku kigo cy'imirwano impande zombi ziracyarebana y'ingwe. Bivugwa ko AFC M23 ivuga ko itegereje ko hashyirwaho ingamba zo kubaka icyizere mbere yo kujya kure mu mishyikirano. Muri ibi biganiro biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'abarwanyi ba AFC M23. AFC M23 biravugwa ko ngo mu byo basabye harimo kwemererwa kuyobora intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo mu gihe kingana n'imyaka 8 iri imbere. Umwe mu badiplomate ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo yabwiye ibitangazamakuru byo muri iki gihugu ko mu byo M23 isaba harimo kwemererwa kugenzura Kivu zombi mu myaka 8 iri imbere. Yagize ati kuyobora Kivu zombi nicyo bashaka kurusha ibindi. Barasaba guhabwa igenzura ryuzuye ku mutekano, ubuyobozi n'ubukungu muri izi ntara zombi z'ingenzi bakaziyobora mu gihe kingana n'imyaka 8 iri imbere. Icyakora ngo uruhande rwa leta ntirukozwe byo kuba Kivu zombi zagenzurwa na AFC M23 kuko rusanga byaba ari uguha urwaho umugambi wo gucamo Congo ibice balkanisation. Kinshasa ivuga ko umaze igihe utegurwa na bamwe mu bafite ijambo rikomeye muri iki gihugu cya Congo.
Kinshasa ivuga ko uriya mugamba ari umurongo utukura idashobora kurenga. Ingingo y'uko AFC/M23 yahabwa kugenzura Kivu zombi yazamuwe muri ibiganiro biri kubera Doha mu gihe yashize igihe ririya huriro ryarashyizeho inzego z'ubuyobozi muri ziriya ntara zombi zo mu burasirazuba bwa Congo, ariyo Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo, ndetse no muri teritwari zaho bagenzura bagiye bashyiraho inzego z'ubuyobozi yaba iza gisivile n'iza gisirikare. Ibi byose biravugwa mu gihe impande zombi n'ubundi zikomeje imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru mashya tugeraho nuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kiri kwitegura cyamaze kurunda intwaro ndetse n'ingabo nyinshi mu majyepfo ya Kivu. Izi ngabo ni izishobora kwifashishwa igihe icyo cyose ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba bwemeje ko intambara ikomeza hagamijwe kwigarurira ibice banyazwe cyangwa se bambuwe n'abarwanyi ba AFC/M23. Uyu ni umusozo wacu w'aya makuru, reka ngushimire cyane wubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom. Amahoro y'Imana kuri bana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye wa mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba ukunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka. Nimba ukunze ibiganiro byacu kandi wakanda like ndetse twanasangira ijambo muri gahunda y'amakuru unyuzaho hasi muri section ya comment wasiga igitekerezo cyawe. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Ni amakuru mashya tugiye kubagezaho, ni amakuru avuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa ngo ikaze. Ni amakuru ari bwibande ku biganiro by'amahoro biri kubera i Qatar, ibiganiro bihuje abarwanyi ba AFC/M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri ibi biganiro rero biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na AFC/M23. AFC/M23 biravuga ko mu byo yasabye harimo kwemererwa kuyobora intara za Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo mu gihe kigera ku myaka 8 iri imbere. Icyakora ngo uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nirukozwe byo kuba Kivu zombi zagenzurwa na AFC/M23 mu gihe kingana n'imyaka 8. Congo rusanga byaba ruguha urwaho umugambi wo gucamo Congo ibice byo bita balkanisation. Kinshasa ivuga ko umaze igihe utegurwa n'abantu bamwe na bamwe bavuga rikijyana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi niyo nkuru tugiye kwibandaho, turibanda kuri ibiganiro biri kubera i Doha mu gihugu cya Qatar bihuje abarwanyi ba AFC/M23 ndetse n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Njye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa ngo haye ikaze.